ing Regina Coeli, Reyna ning banwa tumula ka, Alleluia, pauli na meging karapat dapat kang mibait kaya. Alleluia, Sinubliyang mebye anting sinabi na, Alleluia, ipanalangin mo keking Ginoo, Alleluia, tumulak at magsaya o Birhen Maria, Alleluia. pauling ginutune yang sinubling mebye, Alleluia. Manalangin tamo. O Ginoo, aking kapamilataning pangasubli ng mebye ning anak mo, Yesu Kristong Ginumi. Minarapatan mong metula king mabilugayato. Ipabal mo, ipanigapumi king kapamilataning pamagamuamumi, king Birhen Ainduna. Akamtan ming tula ning biye alanangga, pauli na naman Kristong Ginumi. Amen. Ligaya king ikpa at king anak at king Espiritu Santo. At timoing sadyara ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Ligaya king ikpa at king anak at king Espiritu Santo. At timoing sadyara ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Ligaya king ikpa at king anak at king Espiritu Santo. At timoing sadyara ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisgraduan na isulat, karing kaya katamong contact tracing forms, inkumpleto ampong updated a detalye. Den kaya katamong seat number, makapaskila king lalam daring kaya katamong luklukan. Pakisabi pong mayap isulod yula pong masalese, ingke kayong face mask at face shield, hanggang mayarya po ing misa. Dakal pong salamat. Mayap ayabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan, ing malagud at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Florentina Alvis, Adier David, Senaida David, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbod and family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margos Calara. Para King Aldo anibersaryo ning karelang kebaitan da di Reverend Father Mark Manabat, Minchintan, Lorna Silvestre, Adriel Jaque, Erenita Montoya Forog, para King Physical Ampong in Spiritual Pamis pasalamat ng Apong Pio and Imang Auring Between and Family, para King Kapaldanan pamikatawan ng Pong Spiritual ng Ricardo Ramirez Sr., Aurea Dison Montalvo, Blesilda Gueco, Tangpio Between, Ramirez Family, Between Family, Arnie Sival. Para King Kayadwananda at impamanantabi ng Banal Espiritu, karing pamilya at kakaluguran dari Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organization, Mario Trinidad Lazadin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitug and family, Francia Manyalak, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Siman Daniel Christian Hart, Noel Manangkil,
Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Felicidad Aquino, Marilyn Dagdag, Elsie Yotani, Beans Crisomia, Ana Marie Crisomia, Tricia Ann Mariano, Teresita Celis. Para king malagwang kapaldanan dari, Reverend Father John Anthony Tordera, Reverend Father Dixie Paras, Reverend Father Craig Vega, Herminia Reyes, Ashley Maria Colingo Boyle, Emmanuel Buan, Arnel Buan, Richie Pablo, Jonel Lingat, Helen Rosal San Pablo, Crisel Sanchez, Janet, Senon, Clara Tulio, Faith and Grace Gadbonton, Estrella and Rigel Ignacio, Antonio Velasquez and family, Gertrudes David, Lenny David, Juan Cortez, Pinky Cortez, Syra Bianca Ramos. Ganakantala naman din kakaluguran tamong mayangon na biye, lalong-lalo na di Reverend Father Elmer Simbulan, Reverend Father Marcelino Miranda, Monsignor Vicente Navarro, Monsignor Felix David, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Johnny Uy, Ricardo Tan, Engineer Pete Tolentino, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Natividad Di Choco, Josefina Di Choco Talentino, Alfredo Chau, Chua Tang-eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonio Reyes, Maximo Chau, Simeona, Federico, Simeon, Josefa, Vicky Manalili, Carmelita Aison Lee, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Jose Sensing Suarez, Sophia Suarez, Misael Ocampo, Seferina Meneses, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Felipe Buon Jr., Francisco and Gelasio Ortega, Ernesto Ortega, Juanita Chuatco, Arnel Infante Sebastian, Conchita Lapiena Arce, Daisy David, Keith Jerome David, Rick Met Pineda, Nicolas Cruz, Soul Nearest the Gates of Heaven, Manolito Gueco, Carlito Mendoza, Bernadette De Pedro, Maricel Duyagatus, Julian Galvez, Caridad Cruz, Alexander Cruz, Rachel Perez, Rosalina Siron, Consolacion and Adelberto Tayag, Leona Canlas, Jeremias Betwin, Carmencita Caladjao, Frederick Caladjao, Lorden Caladjao, Ricardo Bermudo, Amando Nicdao, Estrella Nicdao, Alex and Annabel Vergara, Freddy So, Lolita Uy, Kima, Teresita Espinosa, Johnson C., Rosita Gaurino, Willie D., Antonio Uy Cana, Carmen Uy Cana, Carol Chua, Leoncio Uy Cana, Virginia Lansang, Augusto Lobo, Silvestre Lansang, Filemon Salalak Jr., Irma Pili, Enrique Cruz, Risa Alfonso, Enrique Cruz, Belen Cruz, Carmelo Tarzan Lasatin, Rafael Lasatin, Loreto Lasatin, Benjamin Recuenco, Alvin Concepcion, Evelina Magaling, Jose Roman, Juanita Roman, Rodolfo Rudy Ponce, Pedro Jun Verja, Estrelita Flores, Maria Espiritu Garcia, Pastor Espiritu, Redentor Espiritu, Solita Romero, Cristobal Ribo, Lamberto Ribo, Jelia Ana Marie Crisostomo, Pinay Gonzales Ribo, Zion Gonzales, Jose Ribo, Florencia Turla, Albino Turla, Antonina Turla, Perla Galang, and Alfonso Galang, Antonio Sandique, Mauro Sunga, Emiliana Sunga, Alejandra Sunga, Diosdado Malio, Danilo Dumagin, Enrico Tonggol, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Jesus Tison Salata, Raimundo Fernandez, Rosenda Malig, Eliseo Bautista, Herminio Betwin Silvestre. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na retang mangailangan, king pakalulu ning Ginoo.
At syuta na po king kapat ng Domingo ning pamanyubling mebye at mayaw siya rin pong Domingo ning pastol. Ing magmisa tamo po Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyonig pam puning anak ang puning banal Espiritu. Amen. Ingginong sinubling mebye manatili ang kekayungan. At kaya kaan timurin. Pakamalang kong kapatad, nganing aldoyti, kapat ng Domingo ning pangasubling mebye ning Ginoo, pagmasosyan tayo po iting at mayaw siyang The Good Shepherd Sunday. Domingo ning Mayap Apostol. Antimurin po World Day of Prayer for Vocations, lalong-lalo na vocation to the priesthood. Pangadita mo po, dakalapasan ng magpari, lalong-lalo na ketiking Angeles, maburi kayo po keng Santa Misa, pero kailangan mamiya kayo kareng anak yu. Uling nung alang pari, alang misa, nga kailangan po pangadita mo na yung Diyos mausya kareng anak yu o kaya apuyo. At emo po pari, none, mayap at banal apari. Ban kanita po lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo po yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran, king mapamakalulu at malugod a Diyos. Aminan ko, King Diyos, ang mapaypayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, aman wat dapat, at miyayaliwang kakulangan, o dinita, ipanigapu ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutam. ing Diyos, ang mayupaying tuto, pakalulwan na katamo, at king pangpatawad daring kasalanan tamo, idala na katasa, king biye, alananggang. Amen.
gloria in excelsis Deo. Manalangin kamo. O Diyos ay kami, dinaw ng Yesusing kayang biyelang-alang kaya kami, baken niyet miligtas, dinan mo keng tetagan makirandam king siwala na, at tuki kaya king dalan painturo keka, ipakit mi naman sanang lugod at pepakit na kaya kami, kapamilatanang pamaglingap mi king metong at metong, king mismong pepakit ng ganaka kaya kami, itiadwan mi kaya ka, king kapamilataning Ginoong Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kang bemo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanang Pamamasang iba't libro ning dapat daring apostol. E Pedro amikatmon king Espiritu Santo nga nang mekibat karela. Makamala pamuntok at makatuwa na nimbalen. Nunging kukutang yok kaya kami ngeni. Tungulya kin depat ming mayap kin taong lumpu at nung makanano yang kinayap. Sukat yung abalo, ikongan, at pati na ing mabilog abalen ng Israel. King iting tao makatalakad yaketi king arapanyo, at lubos siyang kinayap, kilagyo ng Yesukristo ning Nazaret,
ake kayong pepako king krus, at pepasuryan ng mebyen ng Diyos. Jesus, yaitang amanwaning kasulatan. Imbatong, sikwilya, ikayong manalakad bale, yakabod, imeging pekamaulagam bato. Kaya mo bukod, mayakit ng kaligtasan. Uling ka ring sablanglag yung binyena ng Diyos ka rin tao, ketiking yato. Bukod mo, kilagyong yan, karenta mo, malyaring miligtas. Ingamano, ninggino. Salamat, King Diyos. Insikwil dang batu, ring manalakad bale, yan naman imeging panyulok batu. Ing sikwildang batu ring manalakad bale, yan naman ing meging panyulok batu. Umunya kayong kapasalamatan, King Gino, uling mayapya, wagas ring lugod na at alang angga. Masanting epalak iman santong King Gino, kaysa aking manalig king kaparan tao. Masanting epalak iman santong King Gino, kaysa ka rin pamuntok da rin tao. Ing sikwildang batu ring manalakad bale, yan naman ing meging panyulok batu. Gino, ikaing kakong pasalamatan, uling kakong panalangin kaya kadimdam. Layon mo kung pagtagumpayan, insikwildang bato, ring manalakad bale, yan naman ilinto peka masalese. Kanita ingino, ya makikraptanan, kentune pakapagmulalang lalawan. Ing sikwildang batu ring manalakad bale, yan naman ing meging panyulok batu. Ito ang daratang kilagyuning Gino, bendisyonanin sa iba't kin templo, tanggap yang kanunan. Gino, ikaing kakong pasalamatan, uling kakong panalangin kaya kadimdam. Layon mo kong pagtagumpayan, umunya kayong kapasalamatan king Gino, uling mayapyo, wagas ring lugod na at talang anggang. Ing sikwildang batu ring manalakad bale, yan naman ing meging panyulok batu. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Lawenyo, nung anti ing lugod ning igpa kaya katamo, tunay na katamong kaluguran. Inya mayayaws tamong anak na ning Diyos, at king kamamatutuanan, anak na katamopin. Ing sangkan obat ingyato, nakatamo kilalanan ay ni. Ene akikilala in Diyos kapilanman. Pakamalan kong kakaluguran, ngening kasalukuyan, anak nakatamo ning Diyos. Dapat pamalino, nung nano ing meging kararasan tamo. Makanyan man, balu tamo, king pamagbalik ng Kristo, maging kalupa tayo. Uling akit tamo, ingkeyang tunay sarili. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako ing mayap apastol, nga naning Ginoo, balu ko ring kanako, at ding kanako, balu rako.
King Ginoo, manatiliya kaya kayo. at kaya ka antimurin. Pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus nga na, ako ing mayap apastol. Makasadyayang mate ing mayap apastol para karingkayang tupa. Imupahan po tangakakit na ing daratang ingasong gubat, darayuya at tatakas, uling upahan niya mo at uling enalabandi ring tupa. Inyasagmitan nala ning hasong gubat at isalbag ding tupa. Tatakas siya ing taong upahan, uling upahan niya mo at alayang masabal karing tupa. Ako ing maya papastol, balo ko laring kanako at ding kanako balurako, nung makananong ingig pa, balo nako, at ingig pa, balo ke, at darawon ko yung kanakong biye, para karing tupa. Atin kong aliwang tupa, alakiting kural. Kailangan pula naman pastulan deti, at pakiramdaman daw ing siwala ko. Maging metong niyamu ing kawan kanita, at metong niyamu ing pastul. Kaluburan ako ningig pa, uling makasadya kong idaon ing kanakong biye, baking tanggapan pasibayo. E naapwa ninuman kanako iting biye, nune ko saking darawon iti. Atin kong upayang midaon kaniti, ampong upayang kumang pasibayo kaniti. Iti yung utos na kanako ningig pako. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya ayabak ning Diyos po kaya kayangan. Antimorin po karing makiyago, makiyabe, mag-participate kaniting Santa Misa, kayang online, live streaming, at yung karelang pibale-bale. Good morning po kaya kayangan. Dakal po salamat, king kaya kayong pamamuntaketi, bata mong makirandam, king Ginoo, ing mayap apastol. Nung atimpong mayap apastol, pangadita mo, maging mayap tamong tupa. At ing tune at metong amayap apastol, metong yamo po, yapin ing Diyos, ing ginutang Jesucristo, at itamo ring tupa. Ulitan ko po, metong yamo talagay pastol, maya papastol, yapin ing Diyos, yapin ing ginutang Jesucristo. Itamo po ako ikaming pari, makipamastol kami mo po, at ding tupa, ela po kaya kami, king Diyos la. May pastol kami, king kapamilatan na po, ding pamagaral mi king seminaryo, at kaibat ming may pastol, ikamingin ing magpastol. At aliwa mo po ikaming magpastol, nonering manungkulan. Basta tating kang posisyon, metong kang pastol. Pero, bayo ka maging mayap apastol, maging mayap ka pa mong tupa. Mayap atupa, maging mayap yung pastol. Kay ba't may pong may pastol, ikamingin iring magpastol.
mi papamastul tamo. Amen. Sopan nyo kami po, sopan na kayo. Kalupanitang sinabi ng Yesus, mi papanos ko bitis. Itamo, mi papamastul tamo, mi papanyaw tamo. Ulingin kabanalan, napukalupa kanitang minuna, kanita nung bisa kang maging banal, mamundok ka. Munta ka keng bundok, magdili-dili, pasakitan mo, magsakripisyo ka, pasakitan mo yung sarili mo. Pero ang iniya po makanyan, nyapin deng pisamban po lawin nyo ring awang at ngokatas. Nanong buridang sabyan deng awang nga makatas, nakalalawe king luwal. Dapot, aliwa po yung kabanalan ngini, ing kabanalan, mi papanyaw tam, tana mamundok, aliwano po rin mamundok ngini, ing taong kailangan makisalamuhaya sa saupya at inyang masabal, king metong at metong. Introduction niya pa mo po ito, alwa pa yung homilya ko ito. Malyari kong matudtod, pero ako malaka. Amen. Nano po yung kanakong buringidaki kaya kayo, nandin nga ako metong yang talaga yung tune pastul, iyapin in Diyos. Pero atin yang pigkatiwalan, ataw, lawen tayo po keng Old Testament hanggang sa gulimong nga na po, since the religious leaders of Israel ing pinili ng balayanan ng Diyos took God's place on earth, they too were referred as shepherds. Pigkatiwala ni ing balayanan ng Diyos ing Israel, kareng religious leaders, kareng pamuntok. Dapat na ano pong milyari. Unfortunately, with the passing of time, Israel's religious leadership deteriorated. May lala, ing karelang pamagpastul, dining pigkatiwala ng pastul. Anyapin po na nung sinabi ng propeta Ezekiel, chapter 34, basan kaya po kaya kayo, bang kanita kita yung Diyos no makanano yung kikimot. Ezekiel chapter 34, verses 2 to 4, 9 to 10, ampo pang 23. Nga na po, nga na ning Diyos kang Ezekiel, anak ning tao, magsalita kang laban ka ring pamuntok na ning Israel. At kingako ing Ginong Diyos, pasabi ko karela, king niyatulan ala, bilang pastul ning Israel. Nano po waring gewada ring magpastul, at dito ka nang magpastul, o ini po, lilingapan nyo ing sarili yo, o neng eyula kapilan man liningap ding tupa po kenilapin ding tao sa sakupan da. Ing liningap da, ding magpastol, iyapin mo yung karelang sarili, aliwaring tupa. Eyula liningap, ding mayna, eyula pepakayap, ding masakit, eyula inulo, ding mesugat, at eyula penintun, ding melili, o ding mebating. Alala pong pakialam, karing mebating, karing mewala, ing karelang inatupag, yapin ing karelang sarili, ing sarili dam kapakanan. O ini po yung milyari, kareng religious leaders ng Israel, kaibat nga nakining verse 10, ilako ko laki kayo ding tupa ko, at eda na kayo kapilanman, paintulutan, maging pastulda.
Eko na paintulot kinging sariliyo, yamang bukod yung lingapan. Iligtas ko lading tupa ko, at eko ipaintulot, ing kanan nyo la. Paborendo po Nya nga na po, katataw yan po keng lumang tipan, verse 23, dinan kulang ari, akalupa na ning talasuyo kong idabid, ban maging bukod lang pastol, at enala paboren. Padalayang pastol, maya papastol, ing Diyos, at enala paboren. At king ebanghelyo pong binasa kong ngeni, dinatangi Jesus, ako in mayap apastol. I am the good shepherd. Ing ginuta mo ya po ing mayap apastol. Iya mo yung pastol. At ikaming pari, makipamastol kami mo po. Laki kami, ding tupa, king ginula. Nya piningkakatamong Ginoo nga na may katalupong beses king ebanghelyong binasa ko, yung maya papastol at makasadya ng idaw ning biyena para karening tupa. At balo tamo po tinaw na yung sarili na milabas pa mo po yung maleldo, dinauning sarili ng biye. Detang minunang magpastol ing dinawon da ila pinding tupa. Ila eda dinawon ing karelang biye. Dapat ing maya papastol ngeni Jesus. Ing linawe na ing kapakanan daring tupa. Aliwa po ing sarinang kapakanan. Ing mete. Para kaya katam tupa na. Uling kaluguran na katam. May banggit siya po ining upahan. Nano po yung pameliwanan ng maya papastol. The good shepherd. A faithful shepherd. Nanong pameliwada, the good and the bad shepherd. Faithful and unfaithful shepherd. O ini po, banggitan ko la po rin mapilan. At ini pong sasabihan ko kaya kayo, aluwang mo po kaming pari, ne? Basta't ating kang katungkulan, magpastul ka. Pero ulit-ulitan ko po, metong yang pastul tune, makipamastol tamo po, ding pari, kaming pari, ding manungkulan, at ikayo pong pengari. Pastul kayo muna naman, karingke kayong anak. Basta't ating posisyon, pastul taman po. Meging potang kayarap kayong obispo, ako po yung tupa, ing pastul ko yapin ng obispo. Potang munta ko keng parokya as parish priest. Ako yung pastol. Kayo ring tupa. Potang muli kayo. Kayong pengari. Kayong pastol. Dinganak yu. Ila ring tupa. Nung manungkulan kayo, kayo po yung pastol. At then constituent yu. Ilapin ding tupa. Nino po yung maya papastol? Yung maya papastol, he was born to his task, to his mission. Yung Diyos, po yung memili. Yung memili kaya kami, pari. Yung memili kaya kayo kong pengari. Yung memili kaya kayo kayong manungkulan, pamuntok. He was sent out with a flock as soon as he was old enough to go. O ini po yung maya papastol. The sheep became his friends. The sheep
became his friends and his companions. Naning nature, naning good shepherd. The true nature of the good shepherd is to think of them before he thinks of himself. He was absolutely responsible for the sheep. Ating kami pong mabayat a responsibilidad. Ding manungkulan ding pari, ikayo pong pengari. If anything happened to a sheep, he had to produce some kind of proof that it was not his fault. Nang misan po, datang laring asong gubat, para lusuban dalaring tupa. Nung atin niya ngapangan, ingasong gubat, pakibata na po ning pastul. Nung may pangan niya yung tupa, o tang iuli mo laking koral, mamiyakang pruweba, na yapenga ning asong gubat, hanggang butol niya mo ning tupa, idalami. Makanya niya po kabayad, ing responsibilidad na ning metong at magpastul. Kaibat nga na po, to the shepherds, it was the most natural thing to risk his life in defense of his flock. Proteksyon na nila, pagtanggol nila, laban kareng robbers and thieves and wolves. His lives na po is at risk, is in danger. Potang datang yang ing mapanako o asong gubat. A good shepherd never hesitate to risk and even lay down his life for his sheep. Itaw na po yung biyena para karingkayang tupa. Makanyanyeng kakatam ginom. The good shepherd, he laid down his life for his sheep. Ita mo po ring tupa. Nino po ring bad and unfaithful shepherd. He comes to the job. Ingkayang pamamastul lawen anting metong obra, anting metong misyon. Obraya kayo, uling upahan niya po. Upahan niya mo, not as a calling from God, but as a means of making money. Ang importante kaya pera, panakitan, uling upahan niya. Alayang sense of responsibility of his job. He was only a hireling, upahan niya mo. He is not the owner. He will not endanger his life for his sheep. And when danger comes, potang daratanging panganib, in bad and unfaithful shepherd, he saves his life, his own life, and run away. Mamulaya po tumakas siya, lakwano rin tupa, paboren nala, alayang pakialam, alayang masabal, alayang responsibility. He only destroys the flock. He works only within his scheduled paid times. O yan po, in bad and unfaithful shepherd. O ini po yung inginuta mo, the good shepherd, our God, our Lord and Savior, the risen Lord. The love of Jesus is a personal love. It is said
Lawen niya po ating sinulat ang metong nga santo, sinabi na that Christ would still come down from heaven even if there is only one sinner to be saved. Agyang metong yamo pong iligtas na ng Good Shepherd, ti paya pa mo rin para iligtas ni ang taong makasalanan. Saint Augustine stated it beautifully, nga na pong San Agustin, God loves each one of us as if there was only one of us to love. God loves each of us as if there was only one of us to love. Karakalta mo, pero yung lugod na, metong mo, itamongan, kaluguran na katamo. Nung atin pong mayap apastol, atin sanang mayap atupa. Itama yung tupa, alang problema king mayap apastol, ang ginuta mo. Maging mayap tamo sanang tupa. At datanging panahon, maging mayap tamang pastol. Biyasa ta sanang makirandam, maminto, king kakatamong mayap apastol, at luguron tayo. Let us love, listen, and obey our Good Shepherd, Jesus Christ, and let us all be good sheep. Itamongan. At keng tutuking Domingo, lawenta mo po, makanano tamong mikabunga, itamong kayang tupa, nung ating Good Shepherd, ating good sheep. Magpastulya kaya katamo, keng tutuking Domingo, nga ng Jesus, ako ing tanaman a ubas, ikayo ring sanga. Burina, mamunga tamong dakal, at emo po dakal, kailangan manyaman a bunga. Makananotang makapamunga, mayap, manyaman, ken tutuking Domingo, isundo tayo po ing kakatamong pamag-aral at pamigunam. Amen. Ipasiyag tamo pong hining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesukristong anakabugtong nga ginutam, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye, ampong mga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. ipanaligta mo, ing kakatang sarili, at ding sablang tao, king ginutang Jesucristo, uling pagmasabala na katang, king mipnong tiwala, manalangin ta kayo, at nga tamong sumabi, Gino, ganakan mo, ing kekeng lugod. Gino, ganakan mo ingkekeng lugod. Para karing pastol, aing tungkol da, yaing antabayanan de ing kawan ng Kristo, King Laguna. Ipapa Francisco, ing kakatamong Arsobispo'y Florentino, ding sablang obispo, pari,
at reliyoso, ding sablang aliwapa, ating dake king obra ng pastoral ning Santa Iglesia, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ganakan mo king kang lugod. Para karing makayanip karing aliwang kural tupa, para karing iglesyang kristyanong atina king dalan, ning pamisan metong, at para king anggang bisang makirandam, king katutuan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ganakan mo kang lugod. Para karing tupang melili, para karing lihim mama ko king iglesia, para karing sablang pagdulapan ng pamisan metongan, makapadurot kaya ing mayap apastol, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ganakan mo kang lugod. Para karing asong gubat, ababala king kawan, para karing pasakit, karing talasal pantaya, ding magkapilit, papanahimik king reliyon, at ding sablang misara, karing karelang balugbog, king siwala ng Kristo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ganakan mo kang lugod. Para karing dakal a komunidad, alang pastol, para karing alang pamuntok at magdilidiling kakapkap, king karelang dalan, para karing nisasagsagan, at alang ditbang lugod a komunidad, para karing tapat apastol, a era ay dyan ding tao, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ganakan mo kang lugod. Ngeni adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Pakiramdaman mo kami, O Ginoong Hesus, ing mayap ming pastol. Salamat king inaus mo kami, ikaming kekang pari, ding manungkulan, ding pengari, manyawad kami pong kapatawaran kay kayo, para karing penandit kami meging mayap a pari, mayap a manungkulan, mayap a pengari. Patawaran mo ingke kami ngagawang kasalanan, laban king ke kayong kawan. Deti enoman ke kami, nonepik katiwala mula mo ke kami. Bendisyonan mo ring sablang manungkulan at pengari, ikaming pari, maging matatag, maging mayap kami sanang katiwala, maging mayap kaming pastol. Itingan po adwan mi, king kapamilatan mo rin, Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin tamo kapatad maiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ibayo mo kami kapamilatan dareting misteryo ning pamanyubling mebye, manano na sanang ing alangkupas ng obra ning kakaming talapan at bus, pagdala na king alananggang tula, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya kaan timurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos aginuta mo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiet numan karin. O ikpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Upurian da kaking lubos marabulatula, kaniting panawuning pamanyubling mebye. Inyang ni Kristo meging sakripisyo paskwal miya. Gewa na kaming anak ning sala, ami bangon king bayo at alananggang biye. Biklat na laring pasbul ning banwa, bantanggapan ning tapat ng balayan. Ing kamatayan na king krus, yeng menatbus king kakaming kamatayan. Ing pamanyubli ng mebye, yeng pamibangon mi king bayong biye. Ing tulaning pamanyubling mebye, babayo na ing mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daraliting kaya kang ligaya, layon makiabi kami king alantok ng dang pamamye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin, banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinitapak para lumpumi, pabanalan mo sa detingayin, king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kaybat ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti,
ikongan minum ko kaniti. Iting kalising kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan. Amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, bangketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining kaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daroon mi kakaiting tinape ning biye, ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami nga sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap y king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang obispo at pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang meyang unabiye, lalong-lalo na di Reverendo Padre Elmer Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda. Tanggapan mo sana king kekang maligayang arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, ading sablang santo, at tinupad kim malmong kaburian, king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ikpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananggang. Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin at tiruna ning Ginong sinubling mebye.
Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan. At maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatan ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nonelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan, agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginong sinubling mebi at maya papastol, manatili kaya kayungan. At kehan timurin. Pakita mo po ngeni, ing kapayapan king metong at metong kaya katamo. Kapayapan po, kapayapan peace. O ining ginutang Yesu Kristo, ing ginom sinubling mebi at mayap tamong pastol, tanggapan tayo uling luwan lading mayaws kingapunan ing kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat ikasmiyang amano mo at kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganakapo karing paraking organisadong pamakinabang, ing pario MDCing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iyat-yat laring palad o gamat, para karetang tanggap, malyari tapong lukluk o siklod, king panalangin, ala na pong magsalita, kabang makinabang. Salamat po.
Manalangin tamo. Oy pa, alananggang pastol, ingatan may kawan ami kabus king kapamilataning daya ng Kristo, at tayran mo kami painturo, king mi pangakong labwad. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Bayong Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulong ampong mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, adon mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamati na karing dakal at tao. Adon mingeni ke kayong balikdan mo kaming mipnong lugod, at iyatsyat mi ke kami ing makawulong mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalbantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming bansa at lokal, ban mamili at salilamu karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalaan mila ring doktor, nurses, ading sablang lilingap ka ring misalunan, ban makasuyula ka ring masakit kambening belwan at masabal. Pagkalam mo lang kabusalan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalan milaretang miyawa na kumayap nalasan ng malalagwa, ingatan mularetang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miya mo nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayap ding sabla, at bang makasaog kami karetang mangailangan at pakakalulo, manano na sana paulining masabal, pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kaming alang kasasagulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nonebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Saguli. Wala na ning Mayo, balo tamon the month of May is the month of our Mother Mary. Mag-offer tamo pong sampaga, detang ating devotion. Pero ngini po kilob na ning pabulan, po sampaga yung daon tamo. Nano po yung daon tamo, may conceptualize siya po iti, ketang community pantry. Ay numpisa ng Ana Patricia noon. Kakilala ya po ita,
taga Ketia. Itang megumpisa keng Quezon City, Ana Patricia Non. Malapit sa kanwata kitang Lasatin, inigar niya po, Pagawan. So, ita po medyo kawangis ne. In community pantry, metong ya pong bayanihan, pamisaw-saw ding tao. O nga tayo san bayanihan, Maria Nihan. Maria. Pota pong mag-offer tamo kini, king indo taming Birhen Maria, itang ali kong tamo, king lagyo na po ning kaya katamang indo, iya po yung pamiya tamo. So, tipunan ta pa mo po iti, nung bisa kong in kind or in cash, malyari po. Pero tamo po gagawan itang ibili tamo yung pamangan kay ba't ding tao datang lang, mangumbira tamo. Ing kakatakutan ko po masyado lang dakal ding tao, kulang, magkulang. Kay ba't dustong dinatang lamig kulang, alala rin ngaliwa, itapa yung pamarsalanan daw. Ngayon gawan tamo po ang melikum na ini, ibiya tamo ka ring barangay chapels, ding kayong barangay chapel officers, pilinan do po retang peka kalulong dili, dinandong stab, o kaya ilang mamiye ka ring pakakalulo. Imbes na ibilita mo tulid na ning bisita sa datang la, ila po ring mamiye. Pota kasi dakala tao, may gumguman lang, baluta na po, tsaka po masira itang protokol. Basta't pamangan, dakal pong tao. Eta naman kayo nito, uling dakala pong mangailangan. Pero siyempre, tano man adinan man. Itamuro pong agyuta mo, itang ibiyeyo, inipuya sa pilitan, deta mong bisa. Deta mong bisang mamye. So, Marianihan, imbes na bayanihan, Marianihan, king lagyo ng Maria, kambinan ng kakatamang indo, ing Birhen Maria. Kaibat po, keng daratang May 1, Sabado, piyesta na po, balutam Labor Day, at piyesta ng San Jose, ing patron daling Talapagobra, at intamo pong misa kene 6:30, kaibat na nita alas 8 king San Jose. O ita po yung misa tamo. At intamo pong Triduum prayers keng Pisamban, Merkulis hanggang Biyernes, bilang pamagsadya keng kayang kapiestan. At timurin po office holiday. Pinapaalam po namin na sarado ang mga opisina sa ating parokya, administrative and pastoral ministerial offices sa darating na May 1, ala pong opisina, Labor Day. At magbalik po yung regular office hours keng May 2, Sunday. So kaya kayong po, dakala salamat at ang timurin po itang kikatamong malating fundraising sale at the patio. So kaya kayungan po, dakala salamat. Talakad kayo po para keng tauling bendisyon, ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya kan timurin. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ding kaya kayong pamilya, ing igpang, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne, umeta na king kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Para apanatilyan tamo, ingustong lawot king bawat metong at metong, pakisabi mo po manatili tamo karing pesto, at panayan tala ring esarets. Ituruda po kaya katamo ingustong dalan, palwal king kaya katamong pisamban. Paga na kami po, na etala kakalingwan babaldog,
ding forms king kawun ang makakabit lele daring pasbol, dakal pong salamat.